Panchtattva Shishgunta ki Jai. Evo, Hare Krishna, kaj počnete? Dajemo ven frustracijo, ki ga imamo doma. Kaj pa ti počneš? Ja, zavitelj oddajem. Aha, kaj se pa tu dogaja? Skelase. Hare Krishna, kaj pa ti počneš? Kaj počneš? Igram se, vidiš, da se igram. A igraš se, Moram se igrati, ko sam tam. Kaj se pa tu dogaja? Čiščenje pizzerije. Aha, čiščenje pizzerije, to je tudi pomembno, ne? Zelo pomembno. Ja, da bakti dobijo sveže pice, vsako nedeljo. Tako. O, super ti gre. Super ti gre. Hvala. Ti je všeč to delo? Kaj? Ti je všeč to delo? Kaj se dogaja? Kaj se dogaja? Čistimo srce, ne? Džaj Goranga. Džaj Goranga. Si pa priden drugač, ne? Ko? Si pa priden drugač, ne? Ja, ti snemaš. Kje si mene najdu? Ej, težko je. Jenny taj govora probute za. Hare Krishna. Jaz sam gledam. Sam delam, ne. Zaenkrat še, ne? Vi tudi delate nekaj? Ja, vidite, vidim. Kaj delaš? Kaj je tvoj cilj? Moj cilj, Krišna prema. Gledam. Dobar. Vedno višji smo. Še tako naprej. Zelo hitro napreduje. Aha. Se uspenja, hitro. Ja. Stopničke proti Krišni. Hare Krishna. Haribo. Lotuski fond. Lotuski. Mislika seva, gledajte, bakte. Mislika seva ima tudi velik srce. Tam je štumpe. Nove. Še zapakiran, Hare Krishna, Jai. Mislika seva ki, Jai. O, kaj imamo pa tle? Ha, to začistiti. Neka ura. O, pa žlica. Ja, dobro. Hare Krishna. Hare Krishna. Kjer dan je danes? Sobota. Kaj pa ta pomeni sobota? Danes je sobota. Mislim, a je kaj posebnega? Ali navaden dan? Bundiče maže na Ljubljani. Aha, to se dogaja, jaz pa nisem vedel, zakaj vsi neki čistijo, ej. Jaz mi brat. Ti brat. Moram nekaj priznati, da jaz nič ne delam, jaz v bistvu se odpusta sprehajam tak naokoli in delam samo dober vtis. Mi smo toliko prahu stari, da res, zdaj sem res dobil realizacijo, kaj to čiščenje ogledala srca. Aha, ti pa tudi pometaš, ne? Wow, lepo. Dobro, kak se ti zdi? Bo uspel? Krasno. Super. Vsekakor. Lahko slika, brez
zvoka. Zdaj že snemam, zdaj že prepozno. Ti daj tam trim, pa do konca naredi. Koga smo pa to dobili? Aha. Kaj boš povedala? To bom videla. Pokaži mi, Aha. Reči Krišna. Krišna. Kaj gre Maha mantra? Kaj gre Maha mantra? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Kdo skrbi za nas? Za panči tatko. Ej, skrij si se. Oleg. O. Haribol, 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 Yashoda Zalalto, Jai. Hare Krishna. Današnjega dne. Križa, da gre Mataji, so rekel, da ne bo Mataji, jaz sem prej nekaj zabiti. Nisem čisto siguran. Zdaj bo realizacija, ne presadamo. Ni še konc. Ni še konc. Ko bo konc, bomo povedali, a ne? Zdaj vmes vse do broka ne moreš govoriti, a ne? Treba prvo dokončati zastavljeno, Je. a ne? Ja. Ja. Se vidimo kasneje. Hare Krishna. Hare Krishna. Kao naša želja, ako ima veliku želju, samo da to napravimo, Krišna već zadovoljna. Kamo kad nešto učiniš, samo želja. Jer Krišna gleda naš stav. Čistino so vas scene. Aha. Za Krišno, ne? Čisto, ja. A veš, kar te madeži na oknu, ne? Ja? Eni so taki, eni tako samo, pa gre dol. Ja. Eni pa ga drgneš, se moraš malo potruditi, te že malo roka boli v not, Ja. drgneš, pa ga zdrgneš, pa ga čistaš oken, madež gre dol, tam še pomiješ, pogledaš, čisto in vidiš, da se trud splača. To bi lahko primer dal za naše srce. Kje sem predstavljam, to je to. Pa škepec filozofije. Wow. Dobro, okej, hvala. Če sodelujemo, lahko veliko naredimo. Mislim, imaš kakšno realizacijo? Trudim čistiti, ampak ne vem, če sem očistil vse. Tako da moram dobiti znak od nekoga drugega, da sem počistil kaj. Jaz se sam trudim, res, vse napore dajem v to. Zdaj, kako mi pa uspeva, pa nekdo drug mogo oceniti. Ste že povedala, sam upam, da bo kaj pomagal. Da bo kaj pomagal, ne? Kaj pomagal. Aha. Dobro, hvala. Da, ne, Kaj je ne. svojo realizacijo? Ne, jedino mogu zapjevati. Zapevati, okej, može. Kaj da zapjevam? Kak je dobro? Ono, Hare Krishna, ono, znaš? Luč v srcu prižgimo, njega van povabimo. Ja, evo.